She's a beautiful. Wow. She's my role model. She's my. Oh, man, I'm goodness. I'm goodness. I'm goodness. Shawari Husera food. I'm goodness. Oh my God. Hari igikorwa kibayeho kitigeze kibaho ubushize twari twavuze tuti ni gute umuntu yagonga polisi umupolisi agapfa hanyuma akaza bihishwa bamuduhe ngo tumufotore tugaragarize isi yose umupolisi watwaye yanyoye ndetse bivuga ko nta ruhushya yari afite. What? Polisi watwaye yanyoye ndetse bivuga ko nta ruhushya yari afite ariko kandi uyu musore Njyewe umurerwa Aziza maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye kugahato ko wowe nemeye kugahato ko wowe nemeye kugahato ko wowe Shizda ariko nukuri umuntu wayegukanye nawe Shizdavi arayidiza vugo turi kumwe ari kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Meya ari kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Meya. Yes, I love me. Yes, I love me. Naguze ji muri farumasi. Naguze ji muri kantine, ntabwo ari farumasi ni kantine. Izi mbogo reka tuzihere ku mbogo ya Radio Rwanda kuri Facebook. Radio Rwanda yaragiye iriyandikira iti full time cyangwa uko umukino urangiye. Bariyandikiye bati Iran ubusa kuri kimwe cya Iran. Ese Radio Rwanda Iran yakinnye na Iran ko yakinnye na USA cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Iran yakinnye na Iran ite? Oya naribeshye. Ko umuntu kuba yavuga ijambo rikamucika cyangwa se ururimi rukanyera cyangwa se rukagobwa biri obvious biri normal bibaho cyane. Had some clips cyangwa se video zawe aho uba wacitswe yize ubonye utekereza iki? Yuriye umupfuma arapfuye. Man biranje na bya danje. Moroza arapfuye. Abantega biranje na n'ubu wasanga birimo mane muri kino kiganiro. Umva nkubwi urumva twe tumana amasaha menshi tuvuga. Rero ivuga cyane bro yari ibintu bigucika none turatubite iyo ntubonye mana we bro none akantu kanyica kari ako ku kibuga cy'indege marapfuye bro ndakazira njya kuri TikTok nkabona abantu bose basigaye bagakoresha agiye ayuriye umupfuma arapfuye Moroza arapfuye abantegaga iminsi jari kantega sidi kantega she bamadeni nabo. Hello. Nzakwishyura ngarutse mwana. Nzakwishyura ngarutse. Sawa. Ubwo nyine nta mugabo utagira ideni n'igihugu kirarigira. Ariko hari nashonje. Ikindi turi hano notwo nakotoye. twubake u Rwanda twifuza Cyane dusore neza twifuza u Rwanda twifuza cyangwa se u Rwanda dusore neza twubaka u Rwanda twifuza busa hagati y'ikipe y'u Rwanda ndetse n'Amavubi Ariko hari nashonje. Ku itariki ya mbere Oktoba isaha y'isa 8 APRFC yakira Pyramide kuri regional zarya bitatu stade ano nazana gora ko tuziyotira Pere Stadium nyine stade regional Nyamirambo uko banditse arese cyaka turebe Pere You cannot be serious. Perezida w'igihugu cya Brazil uramuzi? Aracyari we Denis Ngwisosaso. Ugize ngo si Denis Ngwisosaso. What be this? Dani Sassou Nguesso. Wowe wavugaga Ngwesuse Dani Ngwesuse Ngweso irindi ninde? Ngwesusas.
icyo bise signing bonus. Hanyuma ayo ni amafaranga nyine yo kugira ngo ashyire urupapuro ku mukono. What are you saying? What are you saying? Kugira ngo ashyire urupapuro ku mukono. Ashyire urupapuro ku mukono. Ashyire urupapuro ku mukono. Dore imbogo, dore intare, dore imvubu, dore impara.